Hari ni saya nak kasih satu Mitsubishi 2022. Ini memang tarik isu punya. Under warranty. Mileage 58,000 saja. Cat original. So kereta engine gearbox memang tarik isu. So apa-apa you boleh claim dekat Mitsubishi Malaysia. So kereta kita tengok. Rafi tengoklah, kasih you tengok. Tayar 4 baru tayar 4 baru. Kasih you tengok. Okey, slow motion kasih tengok dalam. Semua kemas lagi tak ada cala. Itu bateri tadi bateri pun kasih baru. Dashboard, steering. Ini kereta kadang-kadang 30 biji, 40 biji baru jumpa 1 biji aja. So siapa nak beli ini kereta no issue punya. So saya kasih 73,800 aja 7022. Kalau nak buat full loan 900 lebih aja. Masuk bank bank baru boleh pergi. So tong belakang hujan masuk air, so tak apa tapi tak ada cala punya. Hujan simpan sikit air. Saya parking luar Cat ini semua original cat So siapa yang berminat ini kereta boleh datang tengok ini kereta. Kita beli 4 wheel memang takut orang sebelum ini pakai masuk business contract masakan, betul tak? Business macam ni punya, nanti belakang dia efek you punya engine gearbox atau lalam punya cushion semua akan kena efek punya. So ini kereta tarik isu ini, terus call saya kalau nak, terus call saya atau PM saya dalam WhatsApp ini. Sekian, terima kasih